Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Dayta ati OIC Part 2. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ayos, pantan plat ko. Saan una yung narigat? Takas lang na may tuloy di Part 1 na. Dahil malanti ko nak. Ang damot part to, titugilan. Anya katikas tiyo sakit na yan. Ay, uray, tawan pa ni Rosa. Mabalin ko pa yung iridap. Iso nga ilad ko pa eh. Ti Rosa. Allah, kapituloy mo lang tatagid na Dom. Kunat na mabayag ka pa sa ilad ko kumabiait. Wen ka di. Saan na nakabarbaro kanyak dayta, Dom? Sige ka di. Madamdaman to? Ay, nasaya at tanadanon ka nakariing. Nakasaritak ni ina bebang nga apong ni Banay. Dakil ti parikot na. Apay, ada nagpanggap amang ripken ko na. Ay sus, nyamot amang rip nga ibagbagamon. Asino kumamot imang rip kan kwa na? Itikas jay nga edad na. Ay na, awan pilpil yan ang iti drug addict. Pudno, nga da pa kayo na igan ti droga iti parikot da. Ngamin, tay barito nga po ko na, tay ating ni Banay, natiliwan da ka no iti namin sa nyagsigsigarilyo iti mariwana. Anya? Kaya't nasawan, adda gilakla ko iti mariwana wan no maiparit a droga dito nagbugsutan. Kaya't nasawain, saan ang drug-free barangay tinagbugsutan? Kitaam may sa dayta kadagiti kaluklok sa ulaunay ni tatang nga aramid. Tamang dadaal iti biyag dagiti agtutubo. Uy, urasak mo da. Paggugusto kayamot na ito. Bitay kumakat kidusa dagiti napakla na drug lord tapno maminggada. Saan aga po tanagrigat ti biyag ita kapot pandemya. Kat iso matan ti rason da nga garamit iti dake sa panglakaganda. Ano ti mabalin nga aramiday? Tapno saan ka nagbisin iti panahon ti pandemya? Wan, open mo ti panagkanak dito nagbugsutan. Ken mayat pa dito pagsapulan makan, ado ti gumatang. No, adda may gatang. Ada. Ado mo tayo ada kortana. Wan matkit di Nala, si kanti makam mo, Tom. Sinalbag da kita. Kasol-solbar tito pada, droga manay.
Gapot ka na yun a lockdown, kas kada GCQ, kas kada ECQ, kan MECQ, kan anya pa'y dita. Gapo iti ado a restriction nga ipapaulog da, adot ag bisin. Dayta ti may sa arason da. Anya nga ikano ti aramidan da, no di mangipamuspusan iti pagbiag da. Nga oray aglabsigdan kasta. Awan nga tan sa bali ang mapanunot daan. Day tamot tiringkat na ito. Sana mapanunot ti gobyerno na ito. Naimbag ko maa, lumaitad da nga rod mat amin akasapulan dagiti malakdown. Saan? Tagpatinggan to lang iti mano a sardinas. Mano kilo a bagas, asukar, ken noodles. Adamot inted da sa nga ribo kadag iti na-lockdown. Gapo iti ECQ. Mano mo langan day tangay. Numano day ti may sa pamilya, ay awan Grabe talaga. Mading epekto na iti a COVID. Saan lang nga nagapot sakit a COVID? No di kat gapo iti biseng. Napahanan ni Rosa. Agrubatak mo tayong tamapanak yung opisina ti barangay. Sana basta parikot na ito. May parit na droga na ito. Sigurado nga adaman kontak na ni tinagbusuta. Mangkarkarit pa talaga na iti awanan bain. Amula siguro nga awan ni tata. Kas karaitin nagtutopada. Kaya muna o kailangan kanya. Dahil tati dakala bidot da. Lumakas ka pa, tano tukoy. Tamang ishot ka. Ang damot sa nga ilim, Mang Turo. Awen. Taga-kabisera naman nasigod ka adalak idi high school. Aya, Wala na. Mangitagay ka. Adda pulutan mi nga imbaliktad a karnet nuang. mayat ah, Isa ka ba, try? daytaman. Bangitagayak man nga rod kun ramanak tapulutan nyo. Awan na. Nabayagan na sa anak-anak karaman iti kasta pulutan. Day tanay. Tagay mo, okoy. Agyamanak. Naglamuyo to na ama. State side ko naman, okoy. Nagmayat ti panagayos na iti karabakob. Sige. Araman ang matating baliktad. Kat na adamat sa babuti pinapaitan dita. Sige, uray tawan jutik no rabi. Ginumak nga rod ah. Anyat ko nam turang, mangiruwar ka iti motorsiklam. Wen, bakit? Na, pangalaam ko maiti gatang mo. Awan to pa yan, may gatang mo iti sukat ti Carson Silyong. Saan na parikot dayta? Makaam mo ni Gayem Miguel. Anya? Adda nga min kat negosyo linukatan na iji kabisera. Bakit? Anya mo anigo siya? Agi deliver ka dagiti makmakan. Kasta ka day. Uy, kasta nga min ti uso itan. Tada ito yung arod pandemya, kan kanayon a lockdown. Ala ka, sige tinapateg at dakanan ti pamilyam, lakay. Uray kita bakit? Dakkel ti ganarik dito uy. Saan to naparikot ti makan? Uray lockdown ang makabulan. Anya? Uray pa ikat agnanayonan a COVID Ay, salbag ka mo. Kaya mau ti kasta. Anyakit din, no dahi tati mapasamak. Malapdan nga rod, no di matan pumanaw dahi ta ako, babe. Mapukaw to Napod nung adda COVID
Taamin matasintumas kat adadagita sakit nga uri di awan pa'y COVID. Sino ka no, dagiti nasa nga ilida o koy? Ang mga no, COVID carrier mo tagajay. Taga kabisira da kanumot kan. Kaadalan na idi high school o ay si Duming. Kasta. Ngamsi ka, nagitagtagay kamay. Salbag. Kasano? No carrier ngagpay suragijay. Di pa kat makaakarkan. Awan mo't nga tati adda kubid na kadakwada o ay si. Kan. Narigat ka no akaptan tay mamarte. Ngamin, saan lang nga itiruar ti maalkoholan? Uray iti unag ti bagay. Salbag kamoy. Adala maakaram, papanawon ka diti nagbugsutan. Na, papanak nga rudin nga o ay say. Paipanaw ka kadagiti taga-ospital kat ijay mo. Anya, ay sus, saan o ay si Duming? Saan ko akayat ti maikulong ken matay? Sa dapuuran adagos. Apo, nagpintasan ti ka barbaro ang motorsiklo manong turo. Ewan, banay ading. Nakajakpat kayon sakit di manong turo. Saan mat? Ang hulogak da ito'y. Mausar ko ngamin iti baro at trabaho. Ni, imbag man ta nakastrek kayo iti trabaho yo. Ket pandemya pa'y laang. Awan ading. Atay sumati uso ita da trabaho. Anya trabaho aya? Food delivery ading. Ay wala. Delivery kadagiti kang runa nakasapulan ti tao. Kas kadagiti makan. Napintas. Pudno, aday tati uso ita. Saanen amasapul amapan ka makichenta. Agorder kalatan kat kaadwan na motorsiklo tar aramatan ta. Husto ka unay, banay. Ket day ta tinastrek ko at trabaho. Bakit? Mangarugi akin doon bigatain. Ay, saya ata. Kasi tinakunak. Uray man kat agnanayon ako, babe. Tadamot yung trabaho. Ay, madiday ta nga ibagbagam lakay. Taado kanon tinatay, gapo iti day ta virus. Numaminsan bakit nakurang ti pamatik? Ano niya? Kan may isa, no talaga nagtanganan ti gadang saan mo na maliklikan pa'y. Namatay mo't amin na tao. Awan bumato ako na da. Anya nga Dumeng, kumusta ti barangay? Damdamagan ni tatang mo, iti nag-video call kami. Mayat asaan nanang. Anya? Kalpasan anatiliw dagiti nagtutupada. Ito adamanan madi-adaman. Anda ka no nagiti maatak nga agtutubo nga aramat iti marihuana wano siya bupay kit din. Anya? Asus dakasen Makaluksaw lakit din ni tatang nyo iti day takot ang mga no di na matutur ti agawid. So nga godungak na madamdama, tadaawag kanyak ni Hepe. Ay sigudam day tabarok. Wala na. No kasal, kinistrikto ni tatang may papan kalagiti kasta kinatakas. Kasta akmay. Anya nga taayat nakandagita at tao. Tadi dala madididigra. Wano agari pa agaramit iti dakas. Amok pa yan na. Gasitin ako nak. Saan arason ti pandemya? Tapno agaramit dalatan iti kalukuan. Gusto kayo na. Sana rason lay ta. Ado ti tao, adi makapanunutin iti nasayat. Gapo iti pandemya. Huwag nga ron. Anda pa lang iti nadamdamag ang nagpakamatay gapo iti COVID. Ado ti na-depress. Wano natay, gapo iti depresyon. Nuan nyakit di dati Adumot nga ron ti sabsabali. Adamag may papan iti dati COVID. Anda kanita nga aramin ti tao. Anda kanita ang nagtao iti atap nga ayop. Anayakar iti tao. Manipod China. Dagita ti makaula. Ngam anyaman ti pudno karagitoy. Sana dahi ta ti excuse tapno agaramid mo ti tao iti dakas.
Saan na kan anauran ni Nanang Rosa? Ingkan tuloy tuludanan iti kananda. Wan kan anya ano sampay lang ti awan kaida na amaturog aging gaitisan asumangpat ni tatang. Anya pa nga. Naigturak pa idinagbati kang nagsubli kay Haway kada Uncle George. Aywan kayam. Adda na ko na kano ni tatang kan nanang. Kayat ni Uncle George sa mapanak ijay uret ang lubulan laeng. Anya? Ay, talubola, naging kayo ti makatawan manain. Dom, Mabalin, yakon kaya. Kasanuak man lang ang naawan kayo ti mabayag. Kaslak to man na ulilan abakas di ti balaya. anya? Danag mo na ya bakit? Adot kwartak. Antoy. Mapankag shopping. Katgatangam amin na kayat mo. Igatangam mo tanda gati ubeng. Mas daawak at talaga ken katuro. Agi deliver laeng iti makmakan ti trabaho ngem taktakkel tiyaw awat mo kanya kakwarta. Di mo pa'y kayat. Kayat ko Angem saan nga ta nagtaod iti kalukwan da ito yung kwarta? Ay, sus, nagadulaki din asa umaya. Ikan ka lang harudan iti kwarta, madupelat masaw. Sige. Tagsasarak kami man kadag iti barkadak. Painumot manida. Burarugak ida iti arak, tadi dakat kancaw kanyak. Sige, kakatwat. Tagay. Adot kortak. Nabarkat kayo, Marito. Gusto na itan. Nagkunaan na bartek. An kamat kagda nagbantay kagdara. Adot kortak. Kaya ka bayadan tim mainom kan mapulutan may. Kortar kan roro kan bayadan mami dan tapos pa ikaw. Oo na, tata. Sige, ulit. Oh. Deka to na. Antoy. Anto pa na. Antoy. Oh. Ala. Mangted ka kid din iti mainom ken pulutan. Adto di korta. Ano? Ituloy mi ba ginom? Bueno, I say. Kasta unay na bartag na. Nakararewaho da nga rodan. Nagloko na gidyayan na tattao. Oo nga rod. Ibagbagak manumot ni Banay. Nga uston nga binugkawan ni Turo ti balasang. O sige, mangayab ka man iti kadamatanod ta mapantayo pagawidan nida. Adda ni Agoy. Kunibasyong di tarwar. O I see. Sige, mapantayo. Nalabsan yung samot kan, katuraw. Nasaysayat sa agawid kayon. Asino ka kumaita, mang diktar ka na kami. Pero may sa kwarta kami, tininom may. Awan day dayaw mo mang turaw. Ay sus. Anyaya ti kayat mo panang dayaw ko kan ka. Hala, kagawad dumay. Ang saan mo kumamata pagkari, tikin na OISM, chairman. Kurak mo't nga gawid kayon. Saan nyok man nga orayan ang mga yabak iti polis? Polis? Daya basol may, papulis na kami. Mabuto nga nagiti mayagata, tanakar-ariwawa kayo. Kan nalausan ti Bartek yaw. Kas itin ako na, adot partak. Iso ko uminuma, kagingat kayat ko. Okay. Ganun tumay, may nakamlaman. Kasta, ha? Mabilang, tawagak ni patrolman, ta umay na nga ro dito. Sagal to, dakasod. Kayat. Nay,
Esos, butong yun na ya. Delikado. Awang basol tayo, tapos liliwan na tayo. Patrolman. Wayne. Dua ti violation na kita, oy. May parit ka giinom iti store kan napartakdan. Oo, sir. Urahin na kayo. Bye. Ay, papatayin to na bro. Ay, Esos, wala magkakagawa doon eh. Lagbalin ka lang na uway si Jermot. Kung na masino ka na. Aglablabas ka namang toro. Hoy. Tanod. Yag mo tapusasak man na tiyan mo kang. Sana sakti karkaritam ng toro, ha? Ay, Sige. darom ka dumeng. Illegal na ito yung aradamidam. Illegal. Yan, naghanap mo na. Imbes kumasa naman mo na may saka pusher. Natiliwan ka lang arodan. Gapo iti imot mo amano sa city Cebu. Salbak ka. Bagay tinagan mo toro. Ano. Nakaturog ako matay. Saan ako na nakapanay yung barangay office? Litan kagayem tinagibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magang tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. At to iti istoryangin kam pinolwan. Na COVID kano. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Oh. Talaga saan lang nga agkandar ti utot ko. Awan mapanunot ko asuratan na istorya ti drama. Sura itugtog ko nga ti ulok. Awan mapanunot ka. Tinasayap. Timplak malit kape. Barang agandar tumot lang ti utot ka. Pasarap lang makasurat
Kakaisura sa anak ka mapaling opisina ti barangay. Tandamot ti kagawad nga akin duty. Imbilin ko mo't nga awagan na. Nadala pati ka pakasapulan na kanya. Naititirigat na ng awan ni tatang. Mairak-irak iti opisina ti barangay ho. Ayun, luray ta talkak ti kagawad na duty ta. Kasungawan pagdanaga. Ay, mali ah. Larigat sana pagustuhan na ito eh. May titrabaho mati ikaw. Food delivery sa may. Ay, ewan kagawad. Imbaglaan nga nga tayo awan trabaho na. Pandemya kat nga raw. Napindas na ita. Nang runa kagpasig sa nga essentials na kita. Ewan kagawad. Ada nga mintay may sa pwesto iji ili nga isot nangalakan nga kas riders da. Sayatag na ro ta. May mayat na ita. Ngam tayo standby ka. Ewan mo ta kagawad. Masapol ti diskarte ita panawan. Gusto. Basta nadalos wano nasaya ta diskarte. Awan kalukan na. Dahil talagang ti order mo, Bitang. Wantix! Sige nga, Rod. Siya akong timang order para gan ka. Agyaman na ka. Wan gayam, sino ti kaduam bita? Awan, adda na pa nang datatangkan nanang ko. Ay, oo, sige. Alag lang to order mo. Jeg ko dagaws. Sige, bye! Bye! Ayos! Doble ka na rin ito yan, no kaskasanaw. Sumangpat sa mata ni tatang na umay abulan dam. Aya. Isumati ko na ni nanang. Ngam no kaskasano, ag sublimat laang ngam kadwanan ni nanang. Anya. Kaya't nga rod ni Uncle George nga agnaid matanda tatang ijay. Uray tunggal innam abulan dalaang sa damanan agawid ditoy. Sa damanan agsubli. Kasanong ti kinatiraman da. Awan mat parikot adda kamit ka no. Anya. No agresign na ni tatang, si ka na talaga ti chairman. Saan laangan nga OIC? Ah. Wan. Agsarita ka ito ka numanan anasaya at inton sumangpat. Mukas na. Talaga sakpon si chairman. Saan lagan nga o ay say. Nay, si kamat gaya minsan itang. Anya dang kita ginatgatang mau. Hay, biskwit kan orange man insan. Kaslakanan mo ti agsakit. Husto ka insan supeng. Masakit nga bindibitang akaanakam. Saan ang makapangpangan? Kasta. Asos, amangan na makobin matang. Ay, amok pa yan. Maday ti kakaanan na. Madikanot panagraman na kan agkakabsaw. Asus, delikado da ita. Amangan no COVID matan. Ay, kasano ko maamakubay ko saan mo arumrumwar ijay palay. Ay, amumutan online class da itan. Agad adalatan ijay balay. Ang saan nyo lang amaw? Padoktoryaw, taang mga nunakubidan. Aya, Isumuti ko na ni Antim Itang, tanagra na kami gestor ni Sakka. ay delikado day chay nanang. Sintomas day jay ti COVID. Isumuti bagak ngam saan ko nga buan no mapanday pa doktor. Ay masapol ang maswab test ta mga no makaakar. Si kanto mangkid iti mapan makisarita kadakwada. Dua kay tong kindumay.
Masaok to, nanang. Ay, narigat na nagpaisaw. Ang mga nukubid day jayan, asos, kasanulangan. Di pa kat isod yagyakar dito nagbugsutaan. Titakas ng arod. At di namat kayat kagawad. Kinuray da kami, kagawad. Ay, kasanon no, ag positive di awan na. Di dapay ke puura nanti anak may no saan abakalasat. Nambasa po lang mamantay to. Noon niya talaga ti sakit na. Naikad ng main kagawad. Mapanmilangan ipakita iti herbularyo. Anya, Wen kagawad. Adda na ibagada kada kami analaeng manumag. Mangilot ken agagas kada giti kakastoy asakit. ang anti itang Uncle Simpor. Sa bali lang no doktor ti pangipakitaan tayo kan bidang. Gusto ni Domeng, ante. Uncle, ang mga no nakubid niya paisonin san bitang. Ay, ipadas mi pa'y kumaa. Iti herbularyo, rosa ka anakan. Ngam no awan latati pumipyaan na. Isunto Ang kasanod no naladaw to di amin, Uncle, antay. Ay, sapay na kumatasaan. Kakaiso na nga anak men bitang. Sakit mapukaw men. Saan kumamot Iso nga rod nga pa doktor tayo, ta mas sigurado. Ay, kasanuday tuyon da kay. Di mo laglim-limpyaw ti anak ka. Madanaganak nga road bakit. Di namot kayat yung pa-doktor. Hanya nga ron ti aramidon tan. Patuluyon tan nga ipan iti herbularyo. Iti kabang ibang abaryaw. Di ipan mo nga ron ipakita Wan bakit. Kasta ti aramidon tan. Ngam no awan lata ti pumipyaan na. Sonto ti panang ipa-doktor ta. Ala nga ron Sige nga rod. Mapan ko kasarita ni Tikong. Tajay tricycle na ti pagniluganak kinibitang. Kasano a tricycle, ka inikat ng ti sidecar jay motorsiklo na. Kasta aya. Ngamen, us-usaran na napag-deliver kadagiti bakmakan. Aya. Kuwan, si kalaangan ti mangipan kan kuha na lakay. Sumurot kakit din. Sige. Sumapulak iti sa bali at tricycle. Apangiluganan tayo. Naamwak a pinatuloy da kanumat ana panimpakita iti herbularyo ni insan bitang, Dom. So ya, talaga nga ako nabilib na ti doktor. Mabuteng da kano, ang mga no nakubid. Anya kamat kabutang da nga. Nasay-sayaan lang doktor ti mangkita. Amok pa yan. Ngamin, saan lang nga para kadakwada no bilang. Hindi kat intero a barangay. Naamok nga insoblida manen, kan kaslagi manay gay sama ni bitang. Nasayat lang no kasta. Yung nasay-sayat ti makasigurado asa nakubid. Wen ako ma. Nung sa bagay, saan mo tarumurumur iti balay da? Kasla nakaka-quarantine mo't laki din Ngam na iti kabalay na nga eh. Natatangkan na nang na. Rumor damay. Naitalaan ti parikot. Sus, anya kit din ngagpaiso aya. Ay, kasano nga ron barok. Si kalatan ati mangisubli ken bitang iti herbularyo. Wala na. Da kami latan nanang. Agang kasaklatan iti motor ni Tikong. Wala na. Tapno saan kayo na mataktak iti ubrayo? Ay, agyaman ano kasta, ti kong barok.
Ano sam labas si ti Adim Ay, wala na. Anya nga iti sarabit agkakaaruba. Kun may sa, agkayem kami mat kan bitang. Nagkaubingan kami pay. Iso nga awan parikot kan pagdanagan nyo, nanang. Sigun iti herbularyo, masapol kano amayatangan iti maudi agundaway, nana. Anya? Ito dagitinas ka na maisagana. Tano saan tayo kanong aramidan da ito, delikado. Sos, asingan da ni bitang, kat pagsikugin da. Anya? Sos, saan kumamot abaraw Oo ko? na, iso nga isagana tayo langan dagiti kasapulan, kat ipanmikan bitang numalang. Uray da kayo latan ti mangipaan. Una na, saan da kayat kano ti adoonay a tao, dagiti saan makit-kita. Alawon baraw, ngam si kalatan ti makaamo iti gayom mo nga rodway. Una na, saan kayo magdanag? Nukasta. Sumangpet kan, lakay. Weng, at nagaminnas ka na pagsasaritaan tayo ka na duming kan Rosa, paman na sumangputak. Anya ka di dayta? Dun sumangputak nga rodeng. Isu Kumusta mo din ti barangay? Saan mo't lang nga nabaybayan ni Duming? Ay saan? Nasulbar ka numuten dagiti na idatag aparikot. Nasaya. Ultimo dagiti drug puser kas kada agid din dinamita awandan. Ay, nimbag man. Wen, taad da napukulan ka dakwada. Ha, gunggunada. Nagbetak ti dinamita iti imada. Ganda, bunda. Haha, kudampay. Aga bala, nasaya at nga road no sumangpet kaan. Raweng, sige nga raw, dadapay papanan mi kada kabagay sa kanipag. Nay, agan anad ka dita Ay sana tilar aramidam. Hindi ka na alikot, kadagiti ka na ka dita akong kunada, numapan kayo itibets. Asus, niya, Sus! na minsan kami lang anapan nag-beach. Ay ambukan! Mulagat dagita matam, tila makikita da. Lupo na kita na. Lok ko, pukpuklokon ko ng mga tan. Mala, babayin. Chup-chup, mama. Apo, bye! Di na kaya't dadanggan di bagbaga ako no lup-lup po, kap-kap po, kaskada pukpuklo. Ay, anya nga taaya ti kunana pagsasaritaan mi inton sumangpay. Tingata nasa o kanyak ni Rosa. Akayat ni Bayaw George, amapan kami aminin agnaed edi Hawaii. Kimanay kay ngagpaiso ti anak talakay. Uwan nga ron. Naraing matday di amang ngagas Ay, amang ano na COVID kun kuna tayo laki din. Ken iso ti kuna daro sa kendumik sa magayam. Kasano nga men, kat aming asakit etan. Ibagadan ako, babe. Dayta nga raw, si gubag nga adadagikan asakit. Ken ipatay ti tao. Kas kumaiti atake, kanser kanuan niya pa idita. Ala, nasaya at mat, nung naagasan matlaang ni Bitang. Kansaan dan ay bagbaga ako, babe, kan ang mga maakaran natin si bubukal a barangay. Nasaya at launa, ano kasta angkal, tapno awaran parikaw. Wen kagawad, baro. Si marantamat laangan tay adiyo, kan si Maya at paikit din ti pamagina. Ayaw, Wen, kasla lumuklok magtaikit di may nga rin kasta. Awanan pagdanagan tayo anak hobi. Naimbag, tasaan may nga impan iji ospital. Imbaga, dakit ko man ako, bed manan. Lakit liya,
Naldagamin kan ko ano rin iti makuna asintomas ti COVID. Sige, Barok. Labasan ka pa ditoy. Tadaman udungag. Sige, Uncle. Kat aganad kayo, ha? Kasta, agusar kaya latay ti face mask kan face shield. Tatnusan kaya basta maakaran iti virus. Nasayaat nga rod ano kasta, auntie. Wain, Rosa. Kay tagyaman kami nga ron. Saan mi nga impan iti at tagos iti ospital. Siguradong imbagada ako COVID ti sakit nan Tadakan ko ano dagiti pagilasinan no sintomas ti COVID. Wen nga road. No, apay ki ide akas tamot Sa bagay, agsubtes kumama lang ni Bitang. Agpanoray lang ti resulta dayta. Wen agam kasanaw no ibagadalat ta ako ba'y duwan no saan. Saan mo't siguro, auntie? Ay na, Rosa anak ko aya. Adda pa nagduaduan ti daduma. Kakas itinatagbat kat natay. Ibagadakit din nga adda kanunayon na ako ba'y. Anya? Isumat tinaipadabak. Jesus! Saan mo't nga tanapod no dayta? Natagbat? Ibagadaan na kubed? Kalukwan mo't tan Na. Dumlawakin ka, Abitang. Apay nanang. Nagmayat lakit din ti kakaanam iti naalsam. Makapangpanganak nga rod. Agasum dayta. Mangga, isukam pailaan. Nagsaya at nga rod tiriknak ang makapangan iti naalsam nanang. Kan na. Dakal ti nagbaliwan ti pamagima. Kasla lumuklok magka. Ugali Mangmangan matlang tararamidaw. Kasla di makal ti tiyan mo. Amin na amadmadlaw yo. Buyong ko dayta. Sigurado ka? Wan mat. Apay akitaan dak iti kasta. Kasta unay di pa nang mirayo kanya. Pangato, pababa. Tumlawak nga ron iti langam anak ko. Ay, nagadulakit din aya. Addan niti kong. Addagayan papanan minanang. Papanan di manay. Kanayon mo tanti pa nagkuyog yaw. Addala ang income sa rungkaran akabatch mi iti high school, nanang. Sa dinuti ko nam apapanan lakay. Mapanak iti nangagas kinimitan. Apay. Agdua-dua ak iti langa ita ni Bitang. Saan naglakit di nagbigdot? Apay lakay. Si kamot laang tinagkuna. Nagbaliw ti pamagina. Kun kasla di makal ti tiyan na. Ugali ka no, lakay. Buyong na dayjay, talimumag nga raw. Boyong? Bueno. Zan mabalin alukwanda. Tapay akas tao na iti pungtot yung Uncle Simpor. Makapong tutak doming kaanakan. Isuasap sa pulak ni Tikong. Tikong? Tapay ni Tikong? Inalilaw na kami kini Altem. Anya? Mabitlag. Mas lalakita kita kan Bitang itay anak motor. Anya? Makapatayak lakit na itit tako. Anya ti kayo tiyo asawa ng Uncle? Naamwak iti herboraryo. Anang ipaagasan mi kinibitang. Ama si ko gayam ti anak may. Anya?
Nakababaeng. Gamday tati na amwak. Sino nga ti amati sikog na, Uncle? Awanan sa balay nga atapok. Nilakit di tikong. Ano niya? Saan mabalin akas talatan? No di na matumpungan ti agsongbat. Tagtagbatot ti awanan bayin alalaki. Kalma, Uncle. Pagsasaritaan, kan ornusan tayo na ito, oy. COVID kon namin lakit din. Gayam, agina o batain. Ayan yan. Ha? Magtagtagay na pa kamanan. Mayat. Dahil dyan man ti suratan. Ipagarop da anak ko, be. Ngam masikog gayam. Ditan kagayem tinagdibusan, di sabali manan na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ipanagan mo kun ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Adto iti istoryangin Kampinaulwan. Ti nga ili. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Kanyaman nga tanti soratag. Kaslakawaw ti panunot ko. Abusta awan tala ti sekretary kan o di akagawan. Dahil ito'y matirigat na. Hanyang orekat sumangpot ka nung matan ni tatang. Isuti ka na yun nga umula dito opisina. Kastoy gayam. Iso anjak mababalaw na maminsan nga agpungtot aka na yun. Gapo iti aramid da iti kakadwang opisyales. Pasaway talaunay. Kasita. Kanya nga. Aldawan ng awan talat makita nga niniwan. Nagtirumbang nga dakuman iti opisina. Nagsurat ako matapanguro urayak kadakwaga.
Ngam awan mo't sumurak na ibiyak. Ay, tuglap ba't ti umay? Ang jaga rin ta. Ay, saan ko lang amo, no kaano ti sasangpet na. Di na mutin imbaga. Wala, tap na masabat tayo, no, kas pangarigan. Umawag tuman nga tan-ah. Sigurado, dakkel ti bagahin na rin dyan, tadulakit di ti ginatang daang kalayawid da. Dakad ko na rin taan, no di na ibaga. Ay, ang patsig. Umawag tumanin, ti ibaga ti panang sabat tayo kanakwada. Uwin siguro. Ala, ang sagana tayo latan Ano umawag? Awan ti parikot. Anyat ko na ni Nanang. Agsasarita tayo ng sumangpat ni Tatang. Gusto ka no, mati ko na ni tatang iti mawag. Ang mga no tayo na ibaga ni Uncle George nga ipapanday dya iti innam abulan sa damanan agawid. Sa danto manan agsubli dya Sos, ulay abanok na itan ngay. Talaga malaksid no kabal ng dalakit di pa Sa bagay, eroplano matkat day. Kan amok ngayon enjoyan ni tatang taglugan iti eroplano. Uray kat nun enjoyan dano din to kabailan ti bagida. Nilaunay Nanang. Agyandan ijay. Saan mat nga rod amabalin, taturista mat lang ti visa da. Day talaga nga. Alam. Adda kadakwada daytan no anyan to ti kunada. Amumatan ni Tatang, nagrigat a kontraan ti kayat da. Mayat nga rod ano sumangputan ni Chairman Gusting, kagawad. Wan nga raon. Sigurado. Ado ti pasarabo na kada tayo. Day tati tsakam mo. Sigurado dayta. Ni Chairman Pai. Kasano nga day pasarabo na kat saan mo't anapan nagtrabaho ijay. Wen. Ngam punada. No adda ka no Pinoy wino kailyan amapan ijay. Adda ka no welcome partida ket dita apasarabuan da iti dolyar. Well, panagkunam nga ta. Gastusan ni tatang ti itidakin ko na adolyar. Awan latam mo kon ugok. Sa dino ti kunam nga ayan mo, Dom. Hospital. Anyat na pasamat kan ka. Awan, inyag mi kan ugok ti may sa kabaranggayan tayo. Awan malugaran da, so inusar kon ti kotse. Kasta. Ay, kunaklakit din mo si kantin ospital itayan. Kaasimot ngamin no sana mayagan agaws. Ay, wan Stigalayam ti chairman, Rosa. Saan lang ang trabaho iti opisina? Turin ang iti casting emergency. Wan mat ngamin. Kasta ni Tatang. Sa mawata kita ni tatang, may stress unay. Kasi gayam, ultimo agitulod iti masikaw, masakit. Kano niya pa dita, kat karaman iti responsibilidad ti may sa barangay chairman. Saan lang aday ultimo lungon tinatay ko Oo na niya. No awan mabalin tinatayan, iso ti mangi pamuspusan iti kaaddat lungon. Aging ga iti ison ti mga ko iti bayad na. Nga media dan punirarya negosyo yung kananang, kaskas niya parikot. Tano saan ang malibre ti serbisyo? Dakkel a discount ti maitoy. Ala nga rodan, Dom. Urain ka langan. Sige, pumanawak mo tanito Bye. Ay, mapadasan itan ni Doming ti pagpaspasaran ni Tatang kas chairman. Sapay la kumaa. Tasaan aday tatiga po na adinan to kaya ti ag chairman.
Kaya tiyo asawan, pimanaw asa na nagpakada ni Janice, ma'am. Wan, isa amadan akan ak. Ang kasanon. Dandanin aganak ni senyorita. Dahil tarot ka. Talaga apasaway tayo dyan nga ubi. Kas di lang rin tinagbanagan na. Pudno, anasakit tinakam ko itinagbanagan na. Kapumutlaang iti kinasukir na. Kalpasan na, kaya't yung manan na makiasawa kan din dong anak ti amigayo, apaman na makapagpas na eh. One Briggs, tapno manamnamak ka na taragad ti kasasaad na inton awan akong iti daytoy abiyak. Ngam tirigat na, saan na kayat da dya adindo? Kandi pala ang Rocky anak kasikugkan ko anak kayat na. Anya ko mati maala na iti dayjay amamirmiraot kan ambisyoso. Ma'am, Amok atila ang kinabak ng atawidan ni Janice ti inalman na. ma'am, Naimbag kinidindo, tabak nang da. ngam tirigat na nga ron, di namat kayat, ma'am. Houston Briggs, di nak maallo ko'y iti kastang ibagbagam. Ala, ibagak nga rod kan domeng atap no masabat da ka. Adda pa ibilin mo? Waning, kumusta lang ang di barangay? Sapay lang kumatawan masang pataka parikaw. Awan mo't nga tan No addaman, san abali? Gagangay lang nga problema. Nasayat nga rod no kasta. Sa bagay, amok may ta, kabala ni Duming asulbarit ang yaman ang panikot dita. Katuon mait. Nga lang nga rodeng, babayin ba kay kup-kup mo? Unay daytan. Lakayan. Imbabaanan. Anya jay ko na. Anya nga taaya di pagsasaritaan mi. Pudno nga ta. Nga imbaga da bayaw Diyos nga agnaad kami ni Ejay Hawaii. Kat agbaka-bakasyon kami laangan dito Pilipinas. Ay sus, unay katabanok ti agbiyahen. Nasaya at naawan na dagsen kan ado aparikot iti barangay masangpatan ni tatang. As of now, awan wat kat di. Di mayat. Tadi kat may stress adagosan no sumangpat. Uy, awan da nakiti day taro sa. Ay, baranggayan. Kumusta matan tinaitaray di hospital ka baranggayan? Mayat matan. Awanan parikot. Tilangan may gatang da iti agas ti parikot. Sos, daytan Iso aja ipitat apang emergency. Hintad ko na. Gusto laang. Talaga narigat gayam ti Chairman. Si kaamin kaasit ka na iti kabaranggayan. Gusto ka, Dom. Kat dayta ti parikot ni nanang no ko Tauray dagiti saan ko man akaraman iti trabaho ni tatang kas chairman kat aramidan na. Iso nga ron na mabalin. Talaga ajak kaya tagbari na Chairman. Umanayin kanyak ti kinakagawad ko. Ngam si kamat tinamnamaan ni tatang amang sukat kan kuana, amang ituloy ka dagiti narugyan na apagimbagan ti barangay. Kan dagiti plano naman ni pod idi aging ga iti 5 atawan. Well, ando na iti priority project per puro kas pa 35 years development plan. No saan mo nga awatan ti imbaga na ay sigurado lakit ding agsakit tinakam na ken kadom. Lakit padasa ka. Awan mo't dakas na nuisot ka sa pula. Kasta Saan kang hagsanudin? Tauray niya't aramidem. Siguro, sika at talaga ti iduron ni tatang inton barangay elections at tumaray kan mangsukat kan kuana. Nakondisyonan tay lugan nanang, awanan parikot. Nasaya at Sapay la kumaa, tawan aberya ti biyahe tayo. Ikararag tayo dayta. Taure ko na tayo aditay kayat. No naikadang dagiti mapasamak, ay awan maramidan tayo. Uray kasanot pa naganad. Awan kumamot, ananang. Wan.
Katad niya. Awan nga taa talaga, ti parikot ti barangay. Awan mo tibagbagan ni Domeng. Awan mo't kunana. Saan ko lang amo Tadi kat maistres sa dagos ni tatang yaw. Inton sa mapay. Wan nga ron nanang. Awan mo't siguro. No addaman. Basta saan anadagsen akaso. Ni Chairman, di sapsapula, maray. Wan sir. Siyak ni kagawad doming Portugal. Ngam sakti OIC ita. Ay, kasta ka di. Nakalig ni Chairman. Out of town. Kasta ka di. Kasano nga roday. Apa nga ta sapulan to yung masikog ni tatang. Kasano nga rodan ngay. Awan mo gayam. Kasapula ko nay. Ha? Agusta ka bulanak pa yun. Anya? Anyaman nga oras kat aganak akon. Kasano nga tang latan? Tulungan na ko makagawad kat... Kitchen ko. Papayan natin ka. Sinarapan mo yung tambur mo. Buksit mo. Ala, aganak ka. Samatin kagawad. Tulungan ako ma. Sige. Siyo. Sige, umay ka. Ipan ka di ospital. Imbaga na ayang o may mangal daw dito. Wan nanang. Saan ko matamakontakan? Dipindi ano, ununit ti cellphone na uno saan. Wan mat nanang. Di baliwan manan nga awagan. Amang ano addamot sa nga ili di barangay kat saan nakaabasta masungbatan. Dumaw asak langan ijay nanang. Alakit makaamo ka. Ay, mga kayo tulatan no mabisin kayon. Sanak pa yung mabisain. Nagmerienda tamot itay. Anya di imbagayo, ma'am. Ada na kay bagang ada ijesan ta disgrasya ni Senyorita Janice. One Briggs. Nay, kanya nga rin ti arabidan tayo. Agsagana ka, Briggs. Naskan ama sa pulan tate anak ko. Sakpay nga adadakos ama pasamak kan kuan. O sige, ma'am. Kaano nga rin ti ipapantayo? Itamot lang, Briggs. Isaganam tilugan ko. Saan ta nga agdadaalan iti oras? Saan ko anamnamaan ama aramid ni Dobing da ito'y nanang. Agparbag ka ko ba anak ko? Amang ano saan matapod no, tinaibagadakan ka, di barangay. Patsik nanang. Tay talang ang jak makontak ni Doming. Kidnap na pananan nga eh. Sinarasarapag ka nung timasikong ti tiyan na. Kaslakan o ganakan. Sino nga tamot tayo dyan? Di na amaw nga adda asawa ni Dumeng. Nuray siguro amo na Ngamimbaga ni Doming awan anak ni. So anday dyan. Nagpasikugan ti ampang. Day talaang Isu siguro sang kaibaga na kanyak nga agampon kamilangan. Anya? Siguro. Panggap na yawi ti anak day ti day siya babae. Kadparawaran ng ampun me. Ala, daitan. Asidiptan iti emergency district hospital. Awanan kay di ba yung Domeng? Ayan tinasi ko ka makirita na. Rosa, anak ko ni. Gabuta saan ka na may payan iti anak? Nagpabahay ka mutan. Saan ko nga mo ti magbagang? Apay matanaran. Apay anaramid bali ni putan da sawam Dumeng. Nagasat ka tawan ni tatangyaw. Ikaw, nanang, Rosa. Pudlo nga din niya ko ang masikong dito. Kat nakapagpas nga yun. Makitam Dumeng. Ang sinatan. Kat di dyan na babae di kabalay mo. Sa dino tayo na. Sa dino.
mabit lang. Pagpalawaga. Awan tirong ba ngay palawag mo? Tanalawagan ti amin. Kaputa sa anak nga agsikog. Nang sikog ka ni ti sa bali. Ay, nabaw. Excuse me. Ta kayo ka din ni Kagawad Portugal. Oo, ma'am. Ayan ni Janice. Inyag mo ka no dito yung ospital sigun tinakasiritok iji barangay ho. Ha? Ha? Tangay awan ka no ni Chairman Gusting asinapol ti anak ko. Si Kanti nakasarita na. Kat hustumat nga agsakit ti tiyan na. Ay, kwa, Mrs. Ay, mabit man lang Anya ti kata sa unday tol. Ni Gusteng ti sinapol ya anak yu amasikaw. Uwan ka no. Eh, kastinay na nang. Dimtang ni Janice iji barangay hall. Kat sapsapulan na ni tatang. Ngam imbagak nga awan. Out of town. Kayat mo asawan. Ni tatang yu ti ama ti sikaw. Ti impas nga ti anak day ti pada ka bakay. Anya nga amat ibagpagam kanya. Asino kayo kadi? Siyak laeng ma ti asawa ti nakasikaw ti anak ma. Ne. Mabit lang, Mrs. Saan kayo ang maawatan? Kayat mo sa tumeng. Saan asika ti ama ti sikog jainyag mo dito ospital? Saan, Rosa? Nasaan na siya itay lang anak kita? Ngam ni tatang ti ama timpas ngay dayjay nga anak mo, Mrs. Ay, maulawak ka dagiti bagbagayo. Nasikugan, ti kaayan-ayat na, saan ko akayat ang mga sawa kang kuana. Iso apin manaw. Anya? At dakayat ko apang niya sawaan kan kuana, apaman ang makapas ngay kumangam, nagtalaw, kandito iti imayan na. Anya? Kat agyaman ako unay Kagawad Portugal, iti panang tulong niyo iti anak ko. Nagsaya at kayo unay. Eh, madam. Mabalin ka di. Mapantayo iti ayan ti anak ko. Dumeng. Madam. Mapantayo itayan ni Janice. Sorry, Dom. Unak-unang sikog ka ni ti sa bali. Ta sa anak nga agsikog. Wala ka mga sikugan iti sa bali. Anjakit nga lang. Ay. Kunak napun mo itayan. Ay, kaya mo na. Tag-taga-inat lang kaya. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.